ya khou amba zwino ndi tshi vheaho Jackson Munonde. Ndo thoma u shuma hafha SABC kha Radio Venḓa nga October nga 1974. Ndi tshi khou bva Midlands nda vha ndi tshi khou shuma sa mudededzi hangei Dzata High Primary School. Sa izwi SABC nga hetsho tshifhinga yo vha tshi takalela nga maanḓa kana phoḽisi yavho yo vha i ya uri vha thola mathicara. Zwino ngauri arali ndi kha ḓi humbula mishini wa SABC wa u tshi amba uri vha educator, vha informa, vha entertainer, zwithu zwi no nga zwenezwo ndi nga tou vha ndo no tou zwi amba u zwi vhekanya zwavhuḓi. Zwino vha tshi nyaga vhathu vha mathicara. Ndi tshi swika SABC ndo wana hu tshi kha ḓi vha na vho David Rapea vha kha language. Principal announcer nga tshifhinga hetsho ho vha vho Sam Edwin Wade, havha na vho Ramnyiwa Triple S, havho na vho JG Sadiki, havha na Arandisusia muṅwe ho vhona vho Mutsila Ronald, na vho Mushavani Wilson Matsivhangeli. Nṋe ndi tshi swika ndo wana vho Mutsila vha tshi khou ṱuwa. Ndi nga tori zwavhuḓi ndo ya nda dzhena kha poswo ya Mutsila. Ndo shuma hangeini Auckland, Auckland Park, hangeini Corner Troy and Commissioner Street. U swikela ri tshi pfulutshela Auckland Park. Musi ri tshi khou pfulutshela Auckland Park ndi musi Radio Venḓa i tshi khou pfulutshela Bulugwane, tori Pietersburg kana ine namusi ya vho pfi Bulugwane. Nṋe ra ḓa roṱhe fhano ra ḓa ra shuma hafhanoni Bulugwane u swikela nga vho 1980 arali ndi sa khakhi. Ndi tshi humbeliwa uri kha ndi humele murahu ndi ye Auckland Park ndi yo thoma department ya sports. Fhedzi yo vha isi ya sports fhedzi, mara ndivho yo vha i ya uri ndi yo thoma department ya sports. Ha kona u dzhenisiwa zwino zwithu zwo no nga dzi mpfu, dzi program dzedzi dziṅwe dze ra vha ri tshi dzi rekhoda ri dalela mashango, ri tshi dzi rekhoda haningei ra rumela tshi ya kha dzi councillors nga tshifhinga tsha muvhuso houḽani wa kale wa Venḓa. Ho vha hu na dzi councillors ri tshi ya vho Daveyton ri khou rekhoda, vho Soshanguvhe, vho Mamelodi ri tshi rekhoda dzi program dzo fhambananaho. Musi heiḽa department yo no khwaṱha yo ḓa ya thola vho Mukonḓeleli Ramnyanyiwa, vho GR Netshiozwi, vho Nyadziwa TG, ri tsha tou humbula na David Sadiki na vho Richard Makhavu, na vho Isaac Dagada uri vha ḓe vha ite sports. Ya ndi vhona ungari ndi vhona nga murahu yo ḓo thola na vho Aiso Musambiki. Nṋe nda vha ndi tshi khou vhuya ngeno ndi khou ḓo thoma zwino u shuma sa muhashi wo gonyiselaho nṱha nyana. Nda vha uri ndi nṋe ane a khou langa vhahashi vha Radio Venḓa ye nga murahu ya pfi Phalaphala FM. La Phalaphala FM hori hu tshi thoma muvhuso muswa vha ri a vha tsha nyaga madzina aya ndi a tshikale nga maanḓa, vha khou nyaga madzina maswa. I'm sure zwo ri dzhia only 4 days na vho Sadiki uri ri shumane na haya mafhungo vhusiku na masiari ri Johannesburg. Ha vhuya bvelela heḽi dzina ḽa uri Phalaphala FM. Ra kona u thoma heḽi dzina ra isa phanḓa. Ndo vha na zwithu zwinzhi zwe nda vha ḽishaka nḓila khazwo. Zwenezwo ndo vha vha khou nkhumbudza vhaṅwe vhahashu hafha zwa kale uri ndo vha muthu wo tou thoma u ita dzi trip dza Phalaphala FM ri tshi ya Zimbabwe. Zwa zwo dzudzanya nga nṋe. Ndi tshi fhedza nṋe ndi tshi ṱuwa SABC na musi ndi tshi kha ḓi vha hone
ra zwi ṋekedza vhuḓifari ngori vha vha na mafulufulu. Vhuḓifari vha take over vha isa phanḓa na u arrange dzi trip dza Phalaphala FM. Zwithu zwo no nga sports vhuḓifari arali vha kha ḓi zumbula nṋe thongo vhuya nda raha bola, fhedzi ndo kona u hasha bola ndi khou tou thusiwa nga muṅwe muthu ndi a vhudza dzina ḽawe ṋamusi o no lovha a tshi pfhi Willie Maluleke a tshi dzula next door yanga hafhaḽa Middelburg zone 8 a tshi dzula number 28 ndi tshi dzula number 27. O vha a tshi ṅwala chat ya mudavhi woṱhe ndi tshi tshimbila naye ndi tshi ya stadium. Hezwi ndi tshi khou hasha vhukhakhi vhuṅwe na vhuṅwe vhu no itea mudavhini o vha tshi sokou sumba uri ndi vhufhio nṋe nda hasha. Ho vha hu si na u ya nga zwine nda ḓivhisa zwone muhashi we a vha a tshi nga hasha bola nga u ṱavhanya u fhira nṋe ngori ndo vha ndi sa ṱoḓi uri vhukhakhi ho itea mudavhini ndi vhufhio. Hoyu Willie Maluleke u vha a tshi khou ntsumbedza uri ndi vhufhio. Zwi kha ḓi tou bola i kha ḓi vha tshikhalani u vha a tshi khou mbudza tshi yo hafhaḽa i khou vha yanga nda vha ndi tshi khou zwi hasha ngo tou ralo. Muya wawe wo eḓele nga mulalo ono eḓela hoyu muthu. Ndo vha ndi tshi hasha lwe hafhaḽa Rand Stadium. Vhaṋe vha tshiḽa stadium vha vha tshi tama mike wa stadium u tshi vhewa kha nṋe. Vhathu vhe vha vha nga ngomu stadium vha vha tshi thetshelesa nṋe nda ndi tshi computer na Theta Masombuka we vha tshi hashela Tshizulu. Vho Kosi vha sathu ḓa, Kosi o ḓa na nṋe khathihi ḓuvha ḽithihi nga dzi 1 dza October. Kosi Kgadebe na Kifuwe Muvhani 3. Zwino u bva hafho kha sports nda ḓa nda thoma mbekanyamushumo ya jazz. Ndo vha ndi na vhaṅwe mukomana wanga vha lushakani vhe vha 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 tshi funa nga maanḓa jazz. Zwino vha sathu vha na nnḓu yavho vha vha tshi dzula muḓini wa hashu. Zwino u tshi lidziwa yone nda vhuya nda i takalela. U bva henefho ya ndzhena malofhani ri kha ḓi vha na dzikhonani dzashu dze ri aluwa nadzo hangei zone 8 Vho Makhaya Mutambule ro vha ri tshi tika jazz. Ndi ngazwo na zwino vha ḓa muḓini wanga haḽa mapulate aḽa mahuluhulu ma LP a tshi hone musi ende a maimo ende a ḓura vha tshi vho a ṱoḓa vha ḓo bva na miḽioni ngauri ndi a tshe zwavhuḓi kha good condition. Ra vhuya hafha ri tshi khou shuma hafha Bulugwane nahone ndo vha ndi zhaka nḓila kha zwithu zwinzhi nga maanḓa ndi nga si zwi vhale nga zwifhedzi. Na u vha minigere ndo vha muthu we nda fara sports, religion, cultural programs, drama na religion na budget ya stage nda ndi tshi fara zwithu zwoṱhe. So ndo shuma badi kha hezwo zwithu zwa zwibveledza. Vhathu vhanzhi vha tshi vho vhona kha dzi radio dzo fhambananaho hu tshi vhidziwa na dzi artist dza u ḓa u imba zwo thoma nga nṋe zwiḽa zwithu. Zwezwiḽa ri tshi khou ita dzi trip dza Phalaphala FM ya u thoma ndo amba uri ro ri tshi khou ya Zimbabwe ro ṱuwa na PVP Muzwake Mbule na nnyi vhaṅwe a thi tsha humbula vhaṅwe mara ro ṱuwa na dzi artist. Hezwi zwiṅwe zwiṱitshi zwo tou kopa kha riṋe zwa vho ri zwi tshi ita dzi pick box dzadzo zwibulebule na vhone vha vho ya vha tshi humbela dzi artist u tshi kha ḓi vha na vho Peter Tladi ndi vhathu vhe ra thoma u shuma na vhone vha. Nga nnḓa hezwo muzika munzhi wa Tshivenḓa u rekhodiwa nga nṋe. Ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha vhaṋe vha zwo vha tsha zwi humbula vha khou zwi humbula iṅwe nḓila mara ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha ndo ya hafhaḽani vhala mini vho ḓivha ngo fini Senate vhala hone vha Gotshani ha Tshilema nda wana baadhi ya band ndi Senate ungari ndi ya Makhuvha abo opane hafhaḽa murahu
vho paka goloi ya veni vho vhona dzi instrument. Nṋe nda vha vhudzisa uri iyi bende i lidza mini, vha ri lidza nyimbo dzo no nga malende mini nda ri zwino ipfhi mini, vha amba ḽiṅwe dzina ḽi lapfulapfu. Nda ri muhulwane wa vheiwe ndi nnyi hafha, vha ri ndi hoyo no pfhi Adziambei. Nda ri Khaisa pfhi Adziambei band, ndi hone heḽo dzina ḽa thoma hone, mara vhaṋe vhano a vha tsha zwi ya mbo ḓi pfhi ndi Adziambei band. A yi ngo rekodisiwa nga nṋe, weda u nga ri yo rekodisiwa nga Mudavhaḓara ndi sa khakhi, mara nṋe ndo rekodisa vho Albert Mdala vha tshi tou dzula muḓini wanga, na vho Eric Mkheze vha tshi tou dzula muḓini wanga, na vho Ramabela vha tshi tou dzula muḓini wanga vha tshi khou rekoda hangei Galo nga fhasi ya vho West Nkosi na vho Max Mangwane. Nga hezwo zwifhinga ri tshi rekhoda vho Nṱodiseni havhaḽa, ndi navho Bukuṱa Mashawana vha vha tshi dzula muḓini wanga. Zwino vha vha tshi funa badi zwa muzika, ra ri tshi tshimbila roṱhe ri tshi khou rekhodisa havha vhathu. Nṋe tshiṱitshi hetshi tshi no pfhi Phalaphala FM, ngauri ndo shela mulenzhe kha u tshi ita uri tshi vhe hone, ndo vha ndi tshi tama tshi bvela